Normal kan yam kan adiala content barwani lingua seme biya kamal kan Nuer online TV channel anda mandune chang kosnyak jawaban lingua seme ban right creek mishit togre which ka South Sudan ka Western Equatorial State ban madan shor laden winimi ban jelinkel kan kono ni mi jira ma jedit kan online TV channel gorno jin be subscribe ka bi notification bell bi jetwan na raja me we kanitin content dong ajira me jidit ka kan subscribe kan online TV channel mi subscribe telarek menitin gwas me men banaling banarwach no karitin kon sharian lat no dioje turbil me menen yana me no turbil mi shapa dadwop no te ka warga mi shagor mi kwal gorno banyo ga yakel ka jen kwi turbil go yana no gwasma jo me bere wika South Sudan no ka Western Equatorial State ano nishan lo kono right karikin kono to ka Western Equatorial State drop down lo kono right ka Kwidian ore wichin winiminetin kontin la mala nake kanetin kontin la jikuma espelayo pin Dr. Yegmachar ano to court ngwan tek tin long la koru kono pin ke kume South Sudan o ba woni amtin ajen mel kono agor no en riek mi chitu re wika South Sudan bana jedeling ano bu kon jo me bana jeling ogwa ka do badan en chajalat keje nyua gane de ko ken ko de larti de kan choma la shub keje ka jo mashalat gwa same ka jan terbil mani chala do sha ne de shub ke die sha kanak ano ka sha tana cha ka mu ka bot ka Western Equatorial State ka jan kor nini dang rotin paiwe ka jok ala Sunday kan Saturday ka jo dana cha kwen gwa same ni chiniti kontin la authority keniti kontin te ka luang ala jiku mere wichin winimi ano chala do ne wa need kontin nakana wa toke kini to dong lar ke jeno teken ka mundare is kana tambura counties no gwan mishala dungo chete kanei tila jidwar tichinat chicken ke nyureka ngo en money wani to kontin chana nyureka wa kanei tingai ken ka tuku kan lagoro nakan ka chitkamen chia kula ngaje no chine dang di chiglutin ere kana money chala dungo enme man tuoktin shawono ko shadol wal gwad dan la na kula wiya moy ko wal tin chaja dak aken ka do badanan chalat shi ramkel mela major general won michel ke philip madutong ramkel mela state police commissioner which in winemi kia kwar ja jo mishit kan me che jela go sha ne to shop ke dhieec sha kan nak ka jan jogan pai wo kenin dang rotin pai wa ka jo mi kan lat gwaseme kan ne dang dhieec ye ken ci tesnen wa ramkel tuoga ka mandare is ajen gwada nagaje tin ne dang wa naga ka tambura tambura ajen gwas dana te kume spelayo tin kata bondo dien michel ke PFM dioje chirmi people freedom movement dung garan chal ke garame comedian ki dol nyam ka mi chikona comedian bat chekula rami la randu arantame gwade dane che gorno jendere kume de derje establish alo der te ka pari de chwa kula pene ko koro chwa gorno ba jenek chwa di kwara chwa kana ka chwa jen fone chworin karwade dio je che nywak tour de ne ka gwase dan en garame michal ke free jen chwale jen ramkel ran nyam no mila freedom fighter ke jawrana salat ke je ka kum PFM people freedom movement wajen ramkel mitidor kala kana da kan ka megen winemi ke jawdana salat men bi angaj bono gwase meni ni konti la kum espela yo te ka dor ben winemi no ken winemi bo to kume kirme yadi la de ni ken bo te ken wanama ba so gwal mi towri to wan to ko tin en gwase mi salat no ne to tin kono nakana dadwop no ken dwelwal watuoga ke mishali yere lui juba road den gwadan and nakanatin ramadan shanak awa shek mi mila kwa kok no ken ramkel mila young man mi shamoy ka botten and wen money chajo mo chajala den go na mela tuoga ne shang ken den kontin jel da domne no wane tini jene ken ka turbil jaga chu nyurika ajen gwadan waga nektin ka jom cha kwen eken nishang larik la kana tuok la na la ka nyur ka ba kwa ken ba kanang ano yo bala no ne ti ke jidwar ken ne ti kona na kana ke ken ne ti kona ma ke kwak no ka do bo dine cha nyolat gwaseme chala do ne na wa ka
ka dubdo dien mi korche to ga je ka dor mishal ke Gibanzwa village ka Tambura County mi ku ci Tambura County jen Western Equatoria ajen gwada dan ento ko tikatin ka Tambura County winimi ajen gwada dan e joyke GSPLayo joyke katin akuma kirma yadit ala GSPLayo tikan winimi bane so nyoda jen wo gwad me to ko tikatin ko kan tin konti la kuma kirma yadit la kana wo bat tika be chop gwada nan te GSPLayo tin ko la yadide ka kan tongomi ajen ku nene wati ne la na nyorka ka dadop kwa kuchen wo mike kume kirma yadi la de ni ken de ni SSPDF ke de ni SPLAyo ke de ni garashal ke free ke people freedom movement garamoni ko jen wo dong ne kala na la kana pereka ke bika kwa bukan ka mai ka jo dana shalat no duno je kenina na ka report dana chikana ngun kan chikana da nyurika kani de kona na da nyurika e kuma kirmi yadi la de niken de ni SSPD ya kani de kona na nyurika ka bekan go shagne de konti la jidwar ka jo mi chikan lat gwasa mene chikan la do ne in a separate attack in Gibanzwa village Tambura County unknown gunmen shikane dangro wadol dangro chikan kanak enona kayne shek mudong met wi de te karek no wani roni gan ganak wakan wona kare ka jen gwadan waga jiktin chwala do chwa dorken chwa kawang eno ka chwa local primary health care center PACC wa chwa je wangbo eno ka chwa ne shop ke kin dang jok chwa ka jojen gwas mo ke cha ka displace re dwar dana ticketin na me e Tambura County jen dana togri ga metin cha jo me cha je queen kon ko der chublo dan kamandan en le rode jo rien bar nyom ko kon gwas me ray which kai Equatoria ba jom gorno dongde konling ka kor gwathen be but ban kulo writing ka news do dien ke galero dien do no chana jalinken wa Magwi community refused to give land to either ejected from Uganda chana roja ne take jang ti cha jo akumi Uganda gwa mi chikano keni kan ngana no wekan ka mietre wichin winami chako jo no anitin kon tin laji Uganda and kenji Uganda tin content chan jang cha ka jo chala do ken chikala do chicken jang chicken ka gore wedien chu jang ato chu kan yopot watama ka Magwi County dordan ente ji Equatoria tin wachi ji Equatoria chicken logo no bika chenkel kanide kon la jang chicken jo ma chicken la chala do chane de ti cha nyo mut gorge jen wo ba ka tuk ko chi te ko de ga mo kamun do no chi ji Equatoria chicken la ro chine gorno jang bu te gwasa me kane kel cha ne de to cha gorno bika jen kan jel kan ko to ke kina dang dhieec okti tone kan oktin kon jel ke okti kina dang dhieec kan oktin kon tin jel ka jang re wichin winimi wa ken chika tikurun dang wan kan Australian Uganda bana kula right tin na me ka ler do dien ko shana gorno bana jelingan gwasme bana right ka manan lero de ka ler do dien ani biata kamal chuji poro jono jin be ler do dien be nyoko mlinga ja biata kamal bye bye